Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite šarenu slanu tortu. Za pripremu ovog predjela potrebne su vam ove namirnice: 2 čaše brašna, 200 g sira, 6 jaja, 200 g graška, 2 viršle, 2 šargarepe, 2 male šolje ulja, 200 ml jogurta, 1 prašak za pecivo i ulje. Potrebno vreme za pripremu ovog predjela je 80 minuta. Šargarepe isečemo na kocke. U šerpi sa provrelom vodom na šporetu kuvamo grašak i isečene šargarepe. 2 jajeta polupamo i odvojimo belance od žumanaca. Izmutimo belance mikserom. U sud dodamo žumanca i mutimo mikserom do sjedinjavanja smese. Dodamo ulje, jogurt, brašno i prašak za pecivo. Mešamo lopaticom dok se smesa ne sjedini. Obareno i isceđeno povrće dodamo u sud. Mešamo lopaticom dok se smesa ne sjedini. Pravugaoni kalup za pečenje poprskamo uljem i namastimo ga četkom. U kalup nanosimo sadržaj iz suda. Na smesu stavimo viršle i pritiskamo ih da uđu u smesu. Preostala 4 jajeta polupamo i odvojimo belanca od žumanaca. Izmutimo belanca mikserom i dodamo žumanca. Mutimo mikserom dok se smesa ne sjedini. U sud krupno narendamo sir i mešamo lopaticom. Smesu nanosimo u kalup za pečenje. Stavimo kalup u redno. Pečemo od 30 minuta na 210 stepeni. Izvadimo kalup iz redne. Tortu prevrnemo na dasku za sečenje i sečemo je na parčad. Parčad šarene slane torte stepenasto poređamo na tanjir za serviranje. Ukrasimo polukrugovima paradajza i celim maslinama.
Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 80 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Riesling, kristalne svetlo-žute boje, lakog ukusa limuna sa nijansom meda. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno!